Lucas Kapitulo 19. At linubya at dinalan niya Jericho. Atoy ni, ing metong alalaki ang mayayawos Zakeo. Metong niyang pekapun ding maningil buwis. At mabandiya. At pigpilita ng akit Jesus nung nino kayaya. At enaarapat. Ulira ding keraklan. Antining pandakya. At milayiyapin king mumuna, at minuketya king metong adutong asikumoro, bang akit ne, uling karinya lumabas. At inyang mira siya Jesus king tulid ay ito. Tinalangaya, sinabi na kaya, Zakeo, malagwa ka at kuldas ka, uling ngeni, kailangan ing manlayunan ko balemo. At iya, kinuldas siyang mirarapal at tinggap neng masaya. At inyang akit dayti, bubulong langan, ngara. Mineyang manlayunan, king metong alalaking palpikasala. At Sakeo, tinalakadya at sinabi na king Gino, Oy ni, ingkapit na ning bandi ko, Gino, babiye ko karing malo ka. At nung sakali sekeman keing ninuman, isusubli kong makatapat. At Jesus, sinabi na kaya, Ngeni ing kaligtasan, di natangking bale ay ti, uling yaman, anak neng Abraham. Uling ing anak ning tao, di natangya baning panintunan at iligtas ing mebating. At kabang ila pakiram naman do deting bagi, sinduna at sinabi ne ing metong ayalimbawa, uling malapit ne Jerusalem at uling ila, ukalanda king ing kayarianan ning Diyos, agad-agad pakitya. Sinabi napin, ing metong atawong makamal, mineya king metong amarayong labuad. Bayang tanggap metong akayarian, at mibalik ya kanita. At tinaos nala ding apulo ng ipus, dininanong apulong mina at nga nakarela. Mga lakal kayo, ang gakeng datang ko. Dapot ding kayang memalen, kesaman de, at pepatagal deking metong atubod ngara. Miburi king ing lalaking iti, magariya kay kami. At milyari, inyang mibalik yang pasibayo, kay ba't nang tinggap ing kayarian. Pepayawos na la, umeking arapana ding ipus adeta, anong kenu no binye ding salapi. Banang abalo, nung magkano ing atubura, balang metong. At di natangyapin ing mumuna, nga na, Gino, ing mina mo, migtubuyang apulong mina. At sinabi na kaya, Mayap apangarapat, talasuyong mayap, antining migtapat ka king binangditak, mipayupayan ka karing apulong syudad. At di natangya ing kadwa, nga na, Gino, ing mina mo, migtubuyang 5 mina. At makanyan mo naman ing sinabi na kanyiti, Ika, mipayupayan ka naman karing 5 syudad. At di natangya ing katlo, nga na, Gino, oy ni ing mina mo, aselikot keking metong apanyo. Uling mitakutan ko keka, uling tao kang mabangis, kakwanan mo ing emo binili, at papalutan mo ing emo tenam. Sinabi na kaya, Marawak ay ipos, king keka muring asbuk atulanda ka. Balo mo king ako, tao kong mabangis, king kakwanan ko ing eko binili, at papalutan ko ing eko tenam.
At bakit pineme binili ing salapi ko? King pipanilasan salapi. Bangking panyatang ko. Adwan ke pati ing tubo. At sinabi na karing makarungot. Ilakoye kaya ing mina. At ibiyaya king makiapulong mina. At ila sinabi ra kaya. Gino, atining apulong mina. Sasabihan ko kay kayo. King ninumang makiatin, mirinan niya. Dapot ing ala, itamang atsukeya, milakoya pa, kaya. Makanyan man, deting kakong kasalang, aela bisa king ako magari ko karela. Dalan nyo Kenny at patayan nyo la, arapan ko. At ya, kay ba't nang sinabi iti, may koneng nigpauna, bang manik Jerusalem. At milyari, king inyang datang ya ang malapit king Betfage at Betania, king bundok aawsandang Olivete, mitubo diyang adwa karingkeyang alagad. Nga na, ume kayo king katulid anayon, kalubyo ka rin, akit siya ing metong abiserong asna ang makatali. Akeya, ninumang tao, alapang sinake. Kalaganye, at dalanye. At nung ating kukutang ke kayo, bakit kakalaganye? Makanyan ing sabihan nyo, ing ginu, kailangan eh. At mekola ding tiburan, at di sanda, ang timoing sinabi na karela. At inyang kakalagande ing biserong asna. Ing makibandi kaniti, sinabi na karela. Bakit kakalagan niya ing biserong asna? At ila, sinabi ra. Ing ginu, kailangan eh. At delare kang Jesus. At siblera ing karelang imalan, king gulot na ning biserong asna. At sekere, babo Jesus. At kabang lalakad ya, lintang da ing karelang imalan king dalan. At inyang malapit na la king pamanguldas king bundok dading Olivos. Inganggang kekaldan dading alagad. Migmula lang metula at minuri king Diyos king masikan aswala. Uli na ning hanggang dapat ang makikayo pa yan ay ikit da. Ngara, nuwa niya ing ari, adaratang king lagyo ning ginu. Kapayapan ka rin banwa, at ligaya ka ring katasan. At ding mapilan ka ring pariseyos ang makasamot ka ring malda. Sinabi Rakeya, Maestro, sabyanan mo ding kekang alagad. At iya, may kibat iya, at sinabi na, Sasabyan ko ke kayo, king nung deti magtahimik la, ding batu, gulisak la. At inyang miras ne king malapit, ikit ne ing syudad, may nangis siya king uli na. Nga na, nung ika akilala mo sana, king aldo ay ti, ding bagi dikil king kekang kapayapan. Dapot ngeni, makasalikot karing mata mo. Uling datang lakeka ding aldo, abakuran da kang kuta ding kekang kasalang, at kubkuban da ka, at lipitan da ka king misusumangid. At isaldak da ka king gabun, at ding anak mo aatsuke ka, at erelakwan keka, ing metong abatong makatumpak batu. Ang tining emo kilala, ing panahon ning keka pamanyalo. At linubya king pisamban, at pigmula nung tinabi, di hanggang misasali ka rin. Sinabi na karela, Makasulat! Ing baleko, maging balene ning panalangin. Dapot ikayo, gewayeng lukibda ding mapanako. At tinuruya aldo-aldo king pisamban. Dapot ding pekapunda ding saserdotes at ding eskribas
at ding pekapun na ning balayan, pagpilitan deng sintangan. At ela manakit na numang bage, amalyaring daptan da kaya, uling ing mabilog a balayan, makapanaya, amakiramdam, kaya